Han boka long National Highway 35 atawar ke no kilit piga jogi huma dumper sen gravel ke pon bom maho tower ke no pena jogi huma dumper chfarle fit Arnam lang PKSS hawar ama ingdeng kor cirkep angdeng hawar kar birisunim surong aja farman lapen kangtang ame kepadopo Kardom pinyal ke news lang mga tan banjin nili thengtam tokbi anbir tang tan ben arjuponik thak Dor Bagori constituency ke Parlohan boka pentiok lang so ada khan boka arling karluba mahotowar ke no kilit piga joksen gravel ke pon bom ihum madam par men chfarle fit lakhaing ko ratro ke Parlo Dwar Bagori constituency Daithor police station adung het ke dohan boka pentiok lang so ada khan boka arling karluba mahotowar ke no kilit piga jok ihum sen gravel ke pon bom ihum madam par men chfarle fit gari number S03CC1327 gari ka chingkoi agot enut nata areng ahu ke sopon awelang Lasi local MSC Richard Stock biapan hawara datum towara bang mesin nang semar piason teme parji pusira datum choning ripon pado anparta machinery pen sangti mate sen gravel bang ki pur pangton ponwek nang ji pusira datum pen kahang pado pon athe school college kedam ke wang anparta kisu kyun e kachepon an pustami hithi kulat kedam ke wang angbong joy ke apanche thanda mathai avida rason sidolang Sini nalo pola to rusi kita down the level kami ini ke towar kami kaheng noani dingpilo pun kami agari mukha ke cileng bom pun kami repairing bang hormua bepin lang ke kedam tang kenangani pendami nom arwe ke jang kon seblang nintu aben rong lahai gari the cileng samlo gari the cileng towar samman de lo gari so mukha ke cileng dun aben rong arat kisung kami kenang punang lo bang so towar kana jong takela so gari ke konat ni gari ke labang so gari ba mute dak lom wari lo songron ben siwang tane la bangso gari grab juga driver so kang rima ma take ali ke lo polo driver hor kangri pule puta enodai kima gadore rong kami arat kami seglong hu ro je towar kaheng no kami isi main reason e towar kaheng no pasi ni tum rong ator bang de tv la bang towar kahing no jani lo di towar kaheng no takela no ni kibom kar belo autonomous confir da ke hai lo per MBC ke hai ter to bukanal ko kilo ini ri ni tum rong sor ni tum ki war cileng pun cileng ke cileng ga ke han lang te ben mai de nai takela bangso ali ke tunat an dam ilo la bangso ko kan da la bangso ali ke Bawang hatwa selingan ante cek selingan lilo ke to dapen si ke krep ma lage ni pe si krep ilo la bangso ali la so gari ke la bangso gari krep lage non ani ke por paje li malom lampen si krep belum si krep di ke krep de pen agari aphi ke to lang kum ke bak do hai একটা দিকু গাড়ি চালা থেকে লেঙ্গে গেল lasi cilenglo tame dam thai weder masi ada siok lang soan sang nang polo একটা প্যাসেঞ্জার এ কুতি বাঙি হতলা নিদা মত প্যাসেঞ্জার passenger bang ke labang so gari tiket duk jok gari paru ni dan jok siapin dan dam polo দেখে দানা কল দিক কে শিক্ষা nani tum dak lapu rong so lapu arab an katenuri bang ke lang lo labang so tuwar
hok pen repairing do sabjin pen repairing asom te mesin ti kuse MSc functionate ni kono Tante lah. So মানে stoli ken ondu marat মানে topi si ni ta than et thage de ji tame do nangam do kami nili tumta si nindu tundu mane ondu matum duar kedam tele benjok nangana kisum dolo benidi tumi thang tame chang lo de la ton ke son lo ko dan ke duar ke no pena jok kitam ke bang muni tum cycle tu motor salu pe ka do ni tu thek nong to Tante lah. Sumar school gitu ke bang, kitam ke bang lah. Iglo mah belega tuar do igla. la student atum sumar tum kitam ke bang bangke kapre ka toa akrong ka belo la henlo la so toar si chelenko Tante lah apa hai? Kira MSc padahal itu gopilo. Kacimuri igla. Jadi tum kapasini dun mate katumuri dun ke rapusan hulo si labang so toar betak si niri tum ta tumuri ko ate niri tum ta ate kado ka biarong rong talasan si pula je me lang na pentua son thom kami niri tum kapre ka hin isun pontang si kong si niri tum tan mana bang ke tum na war Tuar bang lah. Tante lah baso dari itu tu mulut ke. Aring ke susun lah pusam dulu mah. labang so kari ka chingkoy ke lake amekta awilang si tame ka chingkoy pa rehu kiso mane so pila sore group rat la puan amela Dulu loh. Chitini Phaisiar ni Karbi Farmer Association Cafe President Tinku Inti Jaipong Artiki Aratafan Inki ka pangreng pendang lo ason kaching tu rasai asiki ipon bangso asai kedeng pon along kachetong duna Sericulture Department pen inspectors arlong kitimung lapen office staff cafe secretary rongpia khai lapen Mongol Singh terona khai atum pen inki aso kibi hormu hai hui ta pipajer pon news report lotiki news Karbi Anglong Nipaisi Jitia che closurini renkoresia aningkan arnam lang PKCS Hawar amaya sa hemalong indeng kora serkep angdeng Hawar karbiriso nimsorong aja farman lapen kangdang amay kepadopon labangso amay cengcia prang may pu semson ing tipensi may cari ponlo labangso along achopha pangjang alo hinanga chitong dun latum laki XEM sorja rong parji 1B Sonjit Lekte ex MSc Borsing Rong P Lapen ex BTC Chairman Elis Teron P Atun Nong Sitong Dun Si Mayalong RDP Dun Lapen Labang So Mayalong ahin pen naterang tin atum sitami nang Sitong Dun Si May sitami mesen pen pajut ponlo Runga Gora pen Lauren Lekte Lotte Kim News Karbi Anglong Bapak ne pacini doje piring piring kini hawal kal disumin so romaji atang suami apun kimo kan mesen dan itu polong je bangsi itu bori pon aku nasi itu ingbai pon na aprang si ke mepu kan bai jadi kama mepu Hanjang langso along VLFT angdung kiti Hanjang langso sport decision atum pen cepatir pi ponsi Hanjang langso Wales level football tournament 2021 aningkan pado ponsi pini Hanjang langso patu aklamalong angdung kiti patu ponlo Hanjang langso sport association amai pu Jewan Chandra Patak pen mai cepahem pu ponsi arni gangsam porpai ke thomra minute krefo apor pen Kongching timong Wales lapen mora kodoi gori Wales angbong si angdung kiti patu ponlo Kebatu kecing pen mora kodoi gori Wales atum kache tingkrup ajok first half ahud gol isi PC sang ponlo second half ahud puthot kongching timong Wales atum penda gol isi chuboi thu si draw derlo adum thu penalty kache to ahud kongching timong Wales atum gol free lapen mora koidor gori Wales atum gol tom vet ajok kongching timong Wales atum gol isi pen chipai ponlo Kebatu ahud man of the match kongching timong Wales jersey number 8 Kerala Hanse abang si chepalong ponlo
Runner Sabanong etangka suri pri lake mora kordoi gori village atumapan social workers raji roi lapen winners anong etangka suri trok lake kongching timong village lapen hanjang langso sportation amai puji wan chandra pata gariding pensi pajir ponlo laso ke patu esek sankar terang pen kangsai mate lefri japonlo kiulsia hor hanjang langso sportation amai pu jesi pata hanjang langso sportation alama pasun si mesen pen pajir ponlo roa gora pen loren lekte loti minus kar bianglong Pinya berta lasi kantong iglo, dometak mi korang tu.